sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay luktan ken ikkanbiag. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Shane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Shane. Naawi sakmet a nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay wenno isalaysay tinagbalin apadas ko. Makunak arigat ken saem ti napasarak iti poder dagiti nang tagibi wenno nangampon kanyak akabsat metlaeng ti mismo nga inak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Mama, mabalin ka di asukatan yu ti bado? Anya manen ayati aramid mo nga ubing, ah? Apay akapitpitak ti badom, ha? Umay ka man dito, eh. Naigalisak ngamin, kabayatan ti panagnak amapan iji balay da Uncle Rudy, mama. Huston, mama. Isaldang niya kumantimang maot kanya. Daytoy po, Anay ko, mama. Huston. Apa yun? Agan ano kayo manin nga aginaaya? Apa ababauto man ito nakta? kita ang tinaramid tinalaing nga anak mo. Napan manin nagbulakbol, kat simangpat anak karugrugit ti bado na. Sa dino ngamin aya tinapnapanam siya. Kunakmat ngamin ngagtali na idkalaang dito'y balay. Ay na, uray agan ano ka amang bagbagakan kwa na Samuel. Di na kan tumala ang denggan. Ngamin, talaga anatangken ti ulo na. Ngala, bayamon bakit? Talagang sakastanan. Awansan pa nagbalbaliw na. Apay nga takas jay da mamakan papakanyag. Apay nga ta nakaungungat da kanyak. Basit lang nga pindot ko. Lapigusan na ko ni mama. Kapukadi, tasaan na kapudpudno nga anak. Anay ko, apay nga yan nagsakit matan ti tiyan ko, mama. Kasano, kat nagrawat ka ngamin, nagado ti kinnan mo, ngam awan mo't maitultulong mo. Ay na, bayamon. Ubing pa iti anak ta. Iso di mo pa ilang pilitin na tumulong ka data. Ay sus, no ita ang panawan, awanan ti ubing ken nataangan no trabaho ti pagsasaritaan. Uray ubing, nasken laeng at tumulong metten kadagiti trabaho dito balay. Saan ket aday tamang mangan laeng ter aramiden na. Kasi ita, gapu iti kinarawat na, si makit lang aruden ti tiyan na. Anay ko, anay. Talaga nagsakit ti tiyan ko, mama. Anya nga iti aramida. Hay, jak amukan ka. Tumal na ka man, tamatitilang akong iti kasasangit mo. Sumardeng ka siya. Hingga kat maturogan tanay, rabiin. Anay ko. Nagsakit na talaga ti tiyan ko, mama. Papa. Anya nga iti aramida. Nitakar-karuan nakit din tagsangit. Ingka man laangan ipupok iti CR day tanga uwing. Barang sumardangan ngagsangsangit, makarangrang. Mama! Papa! Parwanan ako dito'y. Maasi kayo kumamat kanya.
Please! Ikarikas na ako nga ang sangit, Pay. Itikasta. Saan kayo na marangrang? Basta parwanandak ko man dito. Bakit? Kinisem ka di ti kwarta kiti pitaka? Awan ti kiniskis saya ka kwartam, Samuel. Jok tupay mo no sa dino ti ayan ti pitakam. Ne. Apay nga 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 adda mabukpukaw a kwarta. Amok ti bilang na dayay. Ay kat jay siguro anak mo at inang kisay. Ha? Ta sino kumapay nga iti daduma ang mangalan no saan ani Shane. Agsaga na dayay babae. Talaga ang makaraman kanyak no maduktala ka iso tinang kisay iti kwarta. No kasta, talaga gayam asikatin ang kisay iti kwarta. Wen, Papa, kurang mat nga mintin tadyo a kwarta kat nagado ti babayada. Ha! Amom ka di, ngagbababawi ak anang tagibigan ka. Awan lang arudan ti amom, agtatakaw ka ba'y? Sorry, Papa. Ikarik asaanan ang maulit, Pay. Promise. Awan na nagkakititibain. Pinakan, binaduan, kan inikanda ka itinasaya tabiyag. Ngam kastakit din ti subad mo ka na kami. Takawan da kabigit din asimumulangat. Nagawan kat abayin mon. Bimabayan ka pa'y matngarod. Amuyo ka din ti damag, nana? Maipapanitian niya balasang kaw. May papan ka ni Shane. Ha? Apay ni Shane binaws balasang kaw. Masikog ka day. Ah? Jaklam mo, anana. Ang damag ko nga agsusukat ka no ti boyfriend na. Ay na, jakon mas daaw balasang kaw. Kano gumaramping at mga minday di Shane. Kampay iday, di makabasag pinggan. Ngam kinapudno na, gumaramping at magayam. Ay na, naku namon, nana. Kat mo taktakawan na pa'y kano da Uncle Samuel ka ni Auntie Eva. Kanayon da kano amapukawan iti kwarta. Ay ka talaga nga agtakawan tapno adda ilalaki na. Husto ka, nana. Agtakawan tapno adda paglalaki na. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo. Pangaasim ta di mon ululitan tikas dyan nga inaramid mo. Laglagi pam adakkel abasol iti Diyos ti panangketel iti bukod tayo abiyag. Wen anti, imbaglaangan ko na am tanapugsat ti tali. Tano saan, amang hanulamlamayan da kaitan. Kasladyak ngaminan kabailan anti. Nang runa dagiti mangmangag ko a chismis. Mala, bayam dagita a chismis. Aramid la ang dagiti nagatel tingiwat na dagita. Di ka kumaagpahabak ka anakan. Panunutam kat dagiti ba nagapagsaya atam. Di mo pampansinan dagita a chismis. Anti, kang runa anti amin, di mo kumaguraan da papakan mamam. Wen, ung tanda ka, gaputa ipatpatag da ka. Ung tanda ka, gaputa kayat da masuruan ka. Dayta kumati imulam iti panunot mo, Shane. Dayta, umanay mat siguro dayto akawas ko. Makaam mo ditan no sa dino ti papanak. Nasa isaya at laangan nga agtalawak. Itikas na. Awanan ti ung tanda papakad mama. Kanagtal na amatan ti biyagda. Agawak ti rumar. Taamangan numasang patandak dito'y balay. Shane! Sa dino kayan mo?
Shane! Nagulimag mo dito balay. Napananmanan nga ta ni Shane. Ay, napanman nga ta nagbulakbol. Ay talaga asaan ngagnaknakam da ya Shane. Kaya't nan samanan ti maungtan. Ne, apay ngay bakit? Rabina, yung aking gayta. Awan pa'y lang yanak ta. Sa dino ngay nga tandayan na. Day tamat nga ron ti pagsidawak lakay. Italaang mat anapasamak ti kastoy. Podno nga dadagiti kuntaway amarabian ti anak ta. Ang nakaawid kuman iti kastoy nga oras. Wan nga rod. Ay sus, sabali tagparparik na kanyak Samuel. Ha? Nene, anya tikat mo asawan. Nagtalaw samot ni Shane. Anya? Ay nahaawanan lakay. Pinanawan na tansan nga agpaiso ti anak ta. Kasta nga tangag paiso. No saan ang nagtalaw? Adda kuma dito'y balayan iti kastoy nga oras. Simangpot kuman Samuel. Urayan talat tabakan. Aging ganton madamdama. Amangan mat no talayang napatag na panan na. Gusto daytan apa naging inom mo, Shane? Nabatok ka. May anak ka dilaang friend. Di ka agdanag, takabaulak ti bagik. Shane, Kaya't kulaang mat ngay liuliwag ti sakit tinakam amarikrik na. Danggayan na kit di nga ginom Aginom ta, aging gay ti kay kayat ta. Muti ti basom ta kargaak, friend. okay. Antoy, diba? So, friend, karagaam nga rodan, Ayos! Cheers! Oh! Nagkimasa talaga ti anak. Naglamuyot ti panaggayos na iti karabukod ko. Launay ang friend. Ay, gayam. Madamag ko man laang, Tanya. Anya dayta, Shane? Nabayag ka din, iti daytoy abar. Uy nga. Doa at nawan ko nga trabaho dito kas may sa waitress. Mayat dito tagalan ti dagiti customer amang ted ititip. Sala nga dayta. Napigsada pa'y nga table. Ha? Sana bale. Isurok tukan ka ti teknik. No kasano amakaado. Kumusta mat nga tanda papakan, mama? Awan mat namin mabalin ko pagdamagan mo kumusta damat tan. Naragsak da nga ta iti kaawan kon iti dandada. Sapay ko ma. Tanasaya at matlata ti kasasaad. Ada customer. Tinasayat. Asikgak. Damagak no anya ti order na. Hi, sir. Anya ti masapul yo? Anya ti order yo kunak kuma? Sikat yung masapul ko, miss. Ha? Kahit ko sawan, agtukaw ka, tagsarita ta. Okay. Sanak ngagtugaw no awan ti alaam nga inumag, sir. Among katiyan na bayag ka na pinalpaliiw. Anya? Kat agyaman ako na, ha? Kaputa na kasarita ka matlayan. Ne, anya ti kayat mo asawan, sir. Amom, saan mo ang bagay tag na di tikas ito yung lugar? Isungan uman nugot ka. Iyawid ka. Kat agkalay satan. Ikarik, di kan to agbabawi. Ipaay ko amin na kasapulam. Kat di kan tulong daang itidanak. Anya? Ato iti sweldo, bakit? Ne,
Nagadumat tanday to, Jay. Siyempre, Dakkel ngamin tinabingay mita. Iso dakkel mo tagatad ti mayawat ko ken ka. Ha? Agyaman ak, Jay, ha? Aywan gayam. Panagkonaktat nas kan ama-amam day to, eh. Anya dayta? Masikuga kon. Ha? Agpaiso, Shane? Wan. Nagsayatan nga bakat. Kamo dyan na. Agpalina ko nga ma. Yes! Yahoo! Nagalagragsaka kiti dayta na umakbakan. Atoy, mangan ka amangan bakat. Itikas ta, nasalun at tutipas ngay mo. Nagluto ak ito paborito matinula. Agyaman ak lakay. Awan na nyaman na bakit? Nala, agtugaw kan tamangantan. Oops. Tumaktak kailan di tiyan mo. Is amasapol nga iwanan ti sigug mo bakit? Di ka unay agbambanog. Bayam, nagit ti matrabaho ni ti balay. Tasyakon ti mga ramid, ha? Di nakpakadanagan lakay. Kabaalak pa'y matiag trabaho. San ko natanggan ti ulom, ha? Basta noan niya dagiti imbagak, iso ko itong palang. Alawanan. Matungpal ti pagayatan, boss. Very good. Unay kamatan. Nabartag ka man na nasimbang pa. Saan mo't bakit? Nakainumak lang. Lakay. Liklikam kumamatan ti uminom iti arak. Nang runa itatamasikuga kon. Di ka kanimadanakan. Tauragin inumak. Amok mat ti obligasyon ko ka. Ngam, saan kumamat ka na yun? Panunutom kumamat ti salon at mo Kasano kaming tulaangan iti agbalin nga anak ta, no agsakit ka, gapo iti kaiinom mo. Di mo ngamin ibagbaga ang agsakitak pa. Nakasalsalo na atak to ba yun? Kita mo. Oo. Healthy ito yung asawa. Isang awan nga rin pa kapag tanakan. Pudno nga gininumak. Ipasigurado man, asaan kayo baybayan. Nanguruna, enton at danton anak ta. Dahil tati mo lang iti panunod mo. Bakit? Oh, di mo matlamay dison ti cellphone mo, Jay. Itay ka pa nga isam dita. Asino ti ka chat mo? Ha? Ay, kwa? Awan, bakit? Adalang mo't pagtungtungtungan mi, katagiti ka barkadak dito yung group chat mi. Sigurado ka, dagiti barkadam ti ka chat mo? Ha? Sigurado ka, kunak? At tayo ka man na ako, nak. Ipakat mo man ang tiki naman ng himon mo. Agdamdamag aklaang mat, Jay. Awan mat siguro ti dakas na. Di mo man ipilit tikat mo siya. Awan ti dakas nga aramidag. So tumala ka dito na. Di mo kaya't nga agapa taman. Kadno si kamat ti mangirugrugi iti apa. Kasano? Kat kanahin mo't ngayon apalpali iwan na kiti karaw ko. San lang nga ita? Ikampay iti kaipapanan na dagiti simple aba nagamakit kita. Agdamdamag aklaang mat. Ngam kastakit din ti reaksyon mo. Gusto na. Sumanao ka pa'y lang dita. Makauma. Jay! Jay! Abay ka di bakit? Tulungan nakban lakay. Kasta unay asakit ti likod ko. Naanay ko. Anya? Nene. Abay nga nga ta. Diyak manam mo. Basta bigla matlangan na simakit ti likod ko. Tinasayat. Mapantalangan ni hospital. Tagpa-check upak lakay. Mala, umay ka nga rin si bahin ka bakit? Masay-saya at nagpaiso no mapantalangin ni hospital. Ambangan mo't no aganakan. Ay na, kampal timpas ngay mo bakit? Wan nga rin lakay. Diyak ba't ninamnama kambal gayam ti anak ka. Kita mo, naglulok magda. Wan nga rin da. Ay wan gayam. At
da ko makidawag kan ka, Jay. Anya day tayo. Kaya't ko ti agawid iti lugar mi. Kaya't ko ang makita da papakan mama. Kahit wala. Day talagang gaya. Agawid tayo nung tungaro di dyan lugar niyo bakit. Ipasyar ta dagiti ubing dyan. Tapno, amok mutan nagiti naganak mo. Ay na. Nagtataarmatan dagito'y apo ko talaga. Pangarod pa kan. Mga paray aw dangaw awiran. Sige na. Pasensya ka na. Kadagitisan alasaya at ngayon aramid mi kan kay ti kalabas. Nalaos ti panagbabawi mi kin ni mamam. Kinapudno na. Sinapsapul da ka. Ngamawan na pulos damag may papankin ka. Sapay kumata mapakawan na kami, anak ko. Pudno ti kinunan ni Papa Shane. Kat sapay kumata mapakawanda kami. Kadagiti aduan nagbasulan mi kan ka, anak ko. Awanan kanyak dagi Jay, mama. Papa, para kanyak. Da kayo lata ti pudpud no anaganak ko. Isu adi kay agdanag. Ta sa anak anagimula iti sakit tinagam kada kayo. Nabayagan anapakawan kayo, mama, papa. Ay na, agyaman kami unay siya, anak ko. Awan ang yaman na, papa. Asino nga'y kumatiag si sinaranay, no saan ada tayo matla ang asa nga pamilya. Ing kayabanan ni Jay, anak ko. Nabartag samutan. Ay na, bye-bye anyo laang, mama. Di na ngamin kaya't ti maayaban, no kasta nga da inuman na. Amangan no isupay ti pagapaan mi. Kasta aya. Juan, sana bale. Agawid mo't laang dayta, inton marik na at talaga adinan kabailan ti uminom. Ay unay karutan, Jay. Insarwang matlatan dita. Sinubra amat nga minti iminom. Ika naman, gididin tanong may namakpakat. Diyan nalamis. Kabilang itadungais. Mamit laang, kat ni agsang sangit lagi ti ubing. Mapan ko pa'y laang itad kada papa. Agawa man. Dali, makainom akong itinalamis. Wala, iyag mo pa lang nga ro dagiti apo ko. Tas siya, ti mga awir anak ko. Wan man, papa. Ay na. Kasta unay mo nga minabartek ni Jay. Tanda ni di na pahin ka ba ilang timag na itay. Ay, wan nga rod, papa. Sinubra naman nga minang tinagin. Sapay nagmadi ti bartek na. Alala, ibati mo dagiti ubing. Tas siya kung ti makamo ang mga awir kadakwana. Inka si katsuan ang tasawa man ako. Gusto naman, agsardeng kayo, agsangsangit apo ko. Hoy, siga lakay. Anong dagit anak ko, ha? Abang agsangsangit. Kadilam sa amat dagit ang beng, ha? Ayup ka. Apay ko, apa dumanog ka nga, Jay? Daytoy pa. Dahil muti parakin ka! Lakay! Tumaray kan! Umayan ni Jay! Adagam na abunang! Kaltingam ti tumaray! Pasensya kan, Jay. Ang panagkunak. Jakon makaanos iti danam. Agasa mantikas Jay ngay naramid mo iti amak. Dinanog-danog mo. Samon to kinamat iti bunang. Nasayat ka di pa iti kasta panunot mo, ha? Shane, Ikarkarigatak mat nga anusan kan awatan ti kinamamartag mo. Ngamno ti panangkabil mo kan ni papa. Sabalin asaritaan day ta.
Uray kas ano, imbilang ko ida kas pudpud no anaganak ko. Nasaysayat sa langan nga agsina ta. Iti kasta, saanan ang maulit pa iti inaramid mo kan ni Papa. Jay, dumakdak ka lang dagiti uping. Ngam aging ga ita, awan pa'y makita ka nagbaliwam. Nupudno nga ipatpatagda kami kadagiti anak mo. Ijamon ti arak, kat ipamaysamon ti agtrabaho. Iti kasta, awanan ti kastoy ang mapasamak agulo. Kastam ka dilatan, Jay. Talaga ka di nga awanan ti panagbalbaliw mo, ha? Mangurugi ka man ako naon, Shen. Kasano, kat makaumamatan ti kasta nga raramidam. Awan lakit nabartag ka sumangpat. Imbis at tulungan nak ang mga awir ka dagiti anak ta. Saan mat, taday tamat arak ti unaam. Ay na, makauman na talaga ti kastoy abiyag. Hindi mauma ka. Woo! Abay, di ko lang. Siga lang ngayon, di mauma. Ha? Tapno ibagakin nga, ha? Naumakmatan ka. Kinapudno na. Tsaka kung balik natisigot arag sakit nagbaitan ta. Wan, isuan na sa isaya at langan nga agsinatan. Iti kasta, malpasan da ito yung saritaan. Agsinatan, Jay! Miss F, maumuma akon at talaga. Kasladya kon maanusan ti kastoy a sitwasyon mi ken ni Jay. Masansan ti panagapa mi. Uray basit laang abanag ket umanayen a pagrikrikyaran mi. Sang kaibaga na nga agbaliwan, ngem aging gaita awan met ti makitak a pagbaliwan na. Okay kami metten iti pamilyak, ngem ti asawak saan pay a nagbaliw. Kanayon mi nga ibaga wenno ibalikas ti panagsina mi. Nga maging gaita kat saan kami pa'y anagsina, gaputapan panunutan mi matlaang dagiti anak mi. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak. To'y pagayam mo, Shane. Ken ka pagayam, Shane. Kunam dito'y surat mo akasla na uma kayon iti tunggal maysa. Kanayon yo nga ibaga nga agsina kayon, ngem saan met a mapaspasamak, gapu ta ipagpagapuyo kat nga rod kadagiti anak yo. No kasapulan nga ornosen nyo tinagbaetan nyo kas agasawa, aramidan nyo. Kasaritam itinasayaat ni Jay. Ibagam dagiti saan mo akayat, kas tamet ken kuana. Apay no pagnumwan nyo kitdi ti panagkalay sayo, iti kasta kat mabindisyonan ti panagdannayo. Ngamsakbay na, tingitingan nyo pa'y anaimbag tirik nayo. No bilang tagkalaysa kayo, saan lang kumaaga po kadagiti anak yo, no di kat talaga nga agin innayat kayo. Alakastan pagayam, Shane, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.